Thutha wa mutongoria wa bururi kwamukira kadi yake ya huduma namba mweri-ini wa 10 mwaka muhituku, Akenya ni mambĩrĩirie kwamukira kadi icio kwambĩrĩria tarĩki 2 mweri-ini uyu. Undu wa kumakania ni ati aria othe kadi ciao ciumite mari na thia wa kugira kadi ici mugatagati ga kadi milioni 2.2 iria icabithitio na ene gutumirwo ndumiriri maigire no andu 300,000 moete kadi ciao. Kile ambacho tunaona ni kwamba majibu ni haba mno. Kufikia sasa ni watu 300,000 tu wamejibu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba karibu watu milioni 1.8 hawajajibu. Ceceni ya motungata ma thirikari ya Huduma Center guku Nairobi iria ni ceceni imwe ya kuria andu maragira kadi yao ndiri na andu marekinya kuoya kadi ciao na mihango guku ni ya mundu umwe. Thirikari iraheana namba ici na matena kuria mundu aratumirwo ndumiriri nguhi maita meri. Ya mbere iria gukuria ugire kadi yaku na kuria ubatie kumigira, no mundu ni araheo mweke wa gucenjia kuria ekwenda kumigira na hau niho uratumirwo ndumiriri ya keri wona yakinyio. Nijazia upande wa Ruaka Kiambu, alafu nikapata ujumbe kupitia njia ya simu nije nichukue, nikajaza nichukulie hapa Huduma Center CBD kwa sababu wakati mwingi niko around the CBD. Ndio leo nimekujia na imenichukua kama dakika 2 hivi kuchukua huduma card namba yangu. Wameniambia niende pamoja na ile ID ya zamani kwa sababu kwanza zitatumika zote pamoja alongside hii na hii. Uheani wa kadi icio wambĩrĩirie kaunti-inĩ ya Nairobi kuria andu maragira wabici-inĩ cia nini a county commissioner na nini a macibu. Guku uheani uyu gĩtanywo kwambĩrĩria kaunti-inĩ ingĩ ciumia 2 ciũkĩte na aria matoĩ guthoma kana matarĩ na thimũ cia kĩrĩu ni marũmbũĩtio. 08002214. Tarudia tena 08002214. Utasaidiwa kuelekezwa jinsi ambavyo utakavyopokea kadi yako ya huduma namba. Uheani wa kadi icio uraheanwo o ta kibandi kuria andu akwambĩrĩria ukuru wa miaka 18 guthie na iguru nio maraheo, no aria matakinyitie miaka eno makaheo namba o nginyagia riria magakinyia miaka 18. Kuna ujumbe ambazo zinatoka kwa watu ambao ni walagai kudanganya kwamba unatakana kulipa shilingi 100 ili uweze kupata kadi ya kwako. Hiyo sio kweli, kadi ni ya bure kwa kila mmoja. Kwa hivyo naomba Wakenya tu wawe waangalifu nyakati ambazo wanapokea ujumbe kama huo, ni kwamba piga ripoti kwa polisi. Akenya aria marikitie gutumirwo ndumiriri cia kuoya kadi yao ya huduma namba na matioete ni moritio gutigirira ni macio ya naihenya toria kwahoteka niguo kuhuthiria thirikari wira riri ikereka ria keri ritanyitwo kwambĩrĩria mweri-ini wa kana mwaka uyu. Handũ-inĩ ha Kameme TV de kaunti-inĩ ya Nairobi, ritwa riakwa ni Waithira wa Kihara.